Kubor nakaslem jong udongsan hima. MLA kanot celong uba adalbat nongrum hene kasngi ula IT ya kaskim MLA kajong kaba saulak tengka syakis nong baro kibahap hapo kanot celong constituency haba keren bat kinong thok kubor ulaong ba kum MLA uhap ban pej habaro kiliang bat persang ban ai markat ju klem dan yaw siliang kemat ulaong ru ba kine kitiar kilong kibaran kam hakaba kisnong baro kilawan banasim mentalang ulaong ru ba kum MLA udan kajing temu ban pendap ya bun ki kam penroy hapo ka constituency badru ki pajba ki ai mersim hakaba nganla ban tre berba nakumta ka ban reu barok kawai kini ki jingdan kam kat ka ba ilaen de thank you Iki isu nak kalian cuma aku membeli mana ai ke bawah tau nak bantu topik kalian jom ni kakam kakran khamjang misukman cisa kuka masuk ke mana konstituensi kepala saya mah kelam depan kiram nomor terkadau ngam dongkam ban kompromis bat kiki nak bantu kalawi joki long din bat ki pateng masuk ke badai lembah jongpi ngapersang ban trei hai babun ki bentar dah kau buat iswaya ki individual development, lagi kamtam, lagi general development. Kau mengadang kapan fokus, lagi kat pi, bang anak penkreat ru ya ka sansnem samoi, kum ke report ka, wan ai, siapa indara kut, ni kata, hasyo ban poi syakawai pat, collection. Ngadap lagi jing sukumen kau berkerau, barang jing terilang pi, kirang bak senong, isget senong, ki executive committee. Dorwarsno, President, Secretary of different welfare committee. Ngangit sekian begini kitiar di bangsa IT. Kan long majing kerku, nak kau bertak peranong song senong, hagi jing dongkam ke joki. Kau kidan sibun, ki proposal ke apply, including ki construction work, ki repairing work, lani kiwi ya. Kini kita yai, karena yai pentulun, bar kadai kadau tangkui, kebangam semlekit ram. Mengalah persang bantuan celut dia baru kidor barsno repair kiyeng balang repair kiyeng school repair wan ya ka konstituensi hiru baru koi le nomor kadau ba ngam sim la ketram baru kali kadau nomor jofi masuk ketram masuk dabram na ko benta jofi baru mengai persang hiru ban bu yang ta thong hakaman ini ni nga bahan ka scheme jangka SUWP ke amount ke di sop lak di bahkan ini jingsha ke proposal ayu andu arja kan kendai ter awan itu lah haban abi kapor banyu andu koro di dengan apa haban yo man like no si pelba haban yo man please order haban ikong jadi kawan nok ke pandemik andu arja kan kendai ajak koi tidak sapan ding hadu kita sing ayu an penulung ni di buat kecing tu ni kalau bah, kumpul melihat di banpej berok ki liang ke overall lah development lebih panjang buat ngalah persang du ban I equally berok ki konstituensi samda nyawa siliang kuat sini segi kasih sini lagi kinon kasih di buat kui du kalau bah kini kitiar ke di bah kedai saya kecing bakam kami kecing kuah di buat negasi lalu saya successful bah ki senang berok dari wan renti wan simeki nak bertapa ini yo yang kau cuma tu ikan tam ki alba nong senong ko yang paling di jelong pandemik nyapan pen keep abian sai ti po ban i teng shwa nomor ba ani ga situation kam sha yang menyelum menya lawan di kawai dawai wan ki banyak periu itu mo di kelas kam sempor no bahkan ni jik temu cuma kuat pendak di sibuk ki development shwa ban kur kadam kam tam hari ni arlai benai jong senam bertemai hai bun ki development kana kuat persang no banganang lady rumah dia mak kuat konsentrate ta ko konsentrasi le jong dengan skema pai ba do I will see hang ban ngala ban jam lah sikiwai do kana man yo ban trai borba nam ta jinok kam chojat ban riu hi pro phi kar kajing ba the la ai ban ai kar ku bujing pan ke jong ki kar ku bujing kwa
Penring hamat penbiang du kat ko menjeno kam lesi gidan bapan san spa ngai no lai spa kum kisuki ki syntax gidan du bapan ga lightly ki ba san spa lightly ba siaja kinga pedunan ki wa nai dan mo ai artli dan ai wei kali sebenyo panta nyo bahala kalau ko mo ki ni ka wei beli hapan simani ka banta kalong ba khama dio kan ai equally seboro ki dor basnong ki don kumba kharsan tli da kan thup lang mana kan thup lang ki blok mo kala poi si arko ngai lu dei tang sa dor basnong ngai si ki blok repair si sini jaka jung ni nang kasi parlok ki ba salah ka jung konsulsi jail road PB Dailat bat kunjuk ke Auckland lembaki welfare committee joki bat update kata wat seki department jong sarkar amdei jingsa ko memeli ban ai ngam sunguru ba ko memeli taman suli ban pan ke vote no komiki por election badep dengan sudi ba kamram jongar ban penbiang na joki ma kideki kideki ba songshong hapo konsulsi waraki hapo department water repair di kum ka reserve police headquarter nata ka municipal nata ka Pinewood o ka Shillong Club tibat kui dah ki quarters